Glava 13. Među radnicima Francuzima brzo se pročulo kako je Jegulja sredio Bernarda Biffea, kako ga je postavio na njegovo mesto, pa su ga sljedećeg dana pozvali na po jedno crveno. Uopšte ugled mu je jako porastao i više mu nisu govorili da oduzima hleb njihovim zemljacima. Ali Bife se vratio posle 2 dana. Nešto ga je izgleda vuklo u taj vlažni polumračni podrum. Pacovi sa Ade radili su svoj posao. Hteo je da još jedanput proveri nije li se možda prevario, pa je poveo i svog galeristu, Etiena Solangea, da vidi tog mračnog balkanskog Sizifa koji se druži sa pacovima i proriče skori smak sveta. Jegulja je, baš kao da se ništa nije dogodilo, i ovaj put strugao svoj kamen. Podrum je zaudarao na znoj i pesak i pacovi su bili tu. Gledali su sa zidova pacovskim očicama muku svog tvorca. Voilà, kazao je Solangeu. C'est ça. Ne, nije se prevario, zaista. U ovom podrumu se porađalo nešto u mukama. U njemu se začinjala sveukupna nesreća ovog sveta. Njegovo raspadanje, njegova bolest i trulež vasione kojom je bio okružen. I sve to bilo je ispričano sa detinjim osmehom nekoga ko se ničega ne plaši. Tvorac tih pacovaca rekao se svojoj sudbini u lice. Bernard Biffe je to odmah osjetio, pogotovo što je već odavno bio s druge strane barikade, zauvek zarobljen manirom iz kojeg mu nisu dozvoljavali da se izvuče ni ovaj isti Solange, ni luksuzni život koji je podupirao sirotim, već bezbroj puta upotrebljenim i viđenim gotskim vertikalama. Naši glavni kupci su američki kolekcionari, govorio je često Solange. Oni neće eksperimente, već slike koje će odmah prepoznati kao tvoje i sa daljine od 200 metara. I u mraku, čoveče, oni u njih ulažu svoje krvave dolare i ulagaće ih sve dotle dok te održimo na površini, a to je već moj posao. Izlizao sam se od upotrebe, mislio je Biffe gledajući pacove, ali evo svežeg mesa za ovog slikoždera. Neće proteći mnogo vode senom, a Solange će i od njega napraviti konfekciju, smeće. I mali Siziv će mu još biti zahvalan do groba zbog toga. S druge strane, i Jegulja je omekšao. Video je da stvari postaju ozbiljne. Pacovi su počeli da sami sebi krče put do uspeha, grizući se kutićima blaziranu kožu tih istanjenih Francuzića. Prekinuo je sa struganjem kamena i dovukao gostima 5 blokova nabubrelih od crteža. Etienne Solange naravno nije pokazivao nikakvo oduševljenje. Izgledalo je da ga čitava stvar uopšte ne zanima i da izdržava samo zbog Biffea. Razgledao je ćuteći list po list, misleći na to kako je gospod Bog pravedan i nepredvidljiv, kako se geniji i lepe devojke rađaju svuda, čak i na Balkanu, u Srbiji, o kojoj mu je pričao njegov otac kao o divljačnoj i ratničkoj zemlji. Čuvao se da pokaže svoju radost što ga slikarska sreća ne napušta ni u 60. kada se galeristi od uspeha ili povlače u svoje kuće po Provanciji ili izbegavaju rizik izlažući samo proverene zverke. Eto, slučaj mu dovodi pred noge jednog čistog genija, i to genija koji se danas može dobiti bud zašto, za malo sitniša, i vezati čvrstim ugovorom, pa musti iz njega talenat i novac sve dok svet ne izludi od njegovih ludih pacova. Naravno, sretao on često talentovane slikare, ali u ovom poslu nije važno toliko biti talentovan koliko biti dovoljno lud pa izdržati ceo život grizući boju. A ovaj to jeste, očigledno. Iz njega izbija postojanost slikarske mazge. Evo čoveka koji će muzati putar po hlebu njegove unučadi, Pjera i Žoržete. Znate šta, kazao je posle svega Jegulji, vi neosporno imate izvrstan talenat, ali sve je to još prilično nezrelo i sirovo. Vi naravno znate da crteži slabo idu na tržištu. Da li biste ove stvarčice mogli izvesti u ulju?
Poznajete li uopšte tehniku slikanja uljem? Da, Jegulja je kazao da poznaje tehniku slikanja uljem, ali dodao je crtež je osnova svega i on će ga lako ponoviti ako treba i na zidu, u betonu ili testu, svejedno. On će ga ugrebati noktima u vreli asfalt, a uljem nije slikao samo zbog toga što slikanje na taj način zahteva izvestan komoditet, atelje, dovoljno prostora i mnogo više novaca za materijal. Crteže je moguće praviti svuda, po čekaonicama, na primjer, na ulici. Najveći broj onih crteža on je načinio ležeći u krevetu pokriven evo dovde, ćebetom u vreme dugih beogradskih zima kad nije imao čim da se greje. Skice je naravno beležio na reci Savi po starim napuštenim brodovima. A što se tiče trajnosti crteža ili ulja ovoga ili onoga, kazao je Jegulja, gospodin sam najbolje zna koliko su bile trajne piramide i kako ih je pesak jednog dana lepo izjao i zatrpao. Samo je trajna smrt, kazao je i iscerio mu se u lice. Bon, rekao je Etienne Solange, ustavši sa stolice, vidjet ću šta mogu da uradim za vas. Jegulja je nastavio da struže litografski kamen za Monsieur Charles i naredne nedelje, ali svima u radionici bilo je jasno da se dešava nešto izuzetno, čijim su pogledima ispratili Biffea i gospodina Solangea, koji su izlazeći iz Jeguljinog podruma živo gestikulirali. Monsieur Charles je sijalicu od 25 sveća u podrumu zamenio sutradan novom, mnogo jačem. Počeo je da Jegulju oslovljava sa Mon cher ami Kvižik. Druge nedelje gospodin Solange je izveo na večeru Jegulju i Mimu zajedno. Jeli su u restoranu hotela Crillon, okruženi kelnerima koji se nisu mogli načuditi kako mladi gospodin pije uz ribu Coca-Colu. Prilično bizarno, zar ne? S'il vous plaît, vundage du 1947, rekao je Jegulja. Pardon, monsieur, Coca-Cola bien sûr. Kao predjelo, Jegulja je izabrao rusku salatu. Kelneri su se osmehnuli kada je kazao S'il vous plaît, una salade soviétique. Charmant, uzviknuo je ushućeno maître de hotel. Mima je u stopu sledila svog otmenog domaćina u njegovoj znalačkoj šetnji kroz vine i godine berbe. Solangeu nije bilo jasno kako je taj zapušteni dripac, njegov budući trkački konj, pronašao tako skupocenu devojku. Najviše ga je zapanjila Mimina svežina pa joj je to i kazao. Vidi se, draga moja, da ste čitavog života jeli svežu hranu. Naše devojke se hrane mesom koje je dugo bilo zaleđeno. Blede su i anemične, kao da ih odgajaju u frižiderima. Američki način života će nas potpuno uništiti, ali vaša koža. Mima je te večeri blistala. Stari Solange uživa u njenoj mladosti, ne ispuštajući iz vida Jegulju koji je pravio male pacove od voska što je kapao sa sveća. Napravio je 6 crvenih pacova. Ponudio se da ih odveze do njihovog stana, ali oni odbiše. Nastavili su da se ludiraju po kejovima uz reku. Te noći Mima je pokušala da ubije Jegulju peglom. Zavitlala mu je u glavu i okrznula ga posle počnici. Jegulja i danas nosi taj ožiljak. Počelo je tako što je Jegulja poludeo od ljubavi prema samom sebi. Znao je da će kad tada uspeti, ali se ni sam nije nadao ovoj filmskoj brzini. Koliko je samo naših slikara pre njega uspelo da osvoji Pariz. Čuveni Uzelac danas je skromni ilustrator pornografskih izdanja. Ilustruje Markiza de Sada i kladi se da ume najbolje da nacrta žensku stražnicu. Slikar ženskih dupeta, maestro Uzelak. Njegov najveći rival sa Beogradske slikarske akademije, neki Feđa, koji je isto tako stigao u Pariz sa blokovima prepunih crteža, završio je kao artist u kabareu Jolie Fleur. Najavljuju ga dobošom kao najboljeg crtača na svetu. Izlazi maskiran u Rembrandta i crta goste dok momci ne postave trapez za narednu tačku. On je danas samo jedna bedna pauza,
a u Beogradu su ga smatrali genijem i proricali mu veliku budućnost, govno. Svi ostali su se manje više uplašili gladi i neizvesnosti, pa se vratiše u Beograd. Žive od toga da se sećaju slavnih parijskih dana, gnjave studente svojim navodnim prijateljstvom sa Giacometijem i Sutinom. Niko od njih nije ni video izbliza gospodina Solanža, a kamoli bio sa njim na večeri u Krionu. Mima je pravila planove. Preselit će se izvan Pariza u kuću koju im je obećao gospodin Solanž. Pravit će ludačke prijeme za zemljake i Francuze. Moći će da dolaze svi, provod. Kupit će beli dvosed i provozati se trubeći kroz njen kraj da je vide sva ona đubrad iz Senjačke ulice. Pre toga vozit će se lagano knez Mihajlovom u podne, ima svi da pošize od zavisti. Ali Jegulja je ćutao. Možda je bolje da joj kaže odmah nego posle kad bude kasno. On nema ni blagu nameru da živi sa njom. Ko je govorio o braku, pobunila se Mima. Boli me dupe za brak, nije ona malograđanka. Jegulja nije ni mislio samo na brak, nego uopšte na život s njom. Sve naše slikare upropastile su baš žene. Žene ih drže pod uzdom. Niko tako ne ume da upropasti slikara kao njegova rođena žena. Neka to Mima zna, jer slikari nisu od ovoga sveta, pa im se žene brinu za život. Plaćaju kirije, kuvaju, rađaju, podižu dece, obezbeđuju im vreme za slikanje. I tada to počinje, kazao je Jegulja. One drže lovu, one odlučuju o svemu, a slikar se pretvara sve više u domaću životinju koja nosi slike kao što kvočka nosi jaje. Dok još mogu da ševe, stvar nekako i klapa, ali kad im se više ne diže, žene im potpuno izlude, vređaju ih u njihovoj rođenoj kući pred gostima. U svakom prijatelju vide samo nekoga ko želi da besplatno zdipi sliku. A kako znaju da bi se sirotim slikarima još možda i digao na neku drugu žensku, ljubomorne su kao kuje i samo rasteruju modele. Slikarske žene su uglavnom krive za propast svojih muževa. Na kraju oni više i ne slikaju kao nekad i sve je gotovo. Ko je lukav i uspe da nadigra žene u svom zanatu, taj će daleko dogurati. A deca su čisto sranje. Familiju uopšte treba rasterati. Te grebatore koji se hrane kao paraziti očevim talentom. Pogledaj samo matorog Pikasa. Taj uopšte i ne zna koliko je žena i koliko dece imao. Jegulja zna znanje. On se neće uhvatiti na lepak. Nema mozel. Možda Mima misli da nije prozreo namere onog izdrkanog Solanža koji namerava da ga doživotno muze. Njega, Jegulju. Taj se još nije rodio ko bi njega preradio. Solanž će mu poslužiti samo dotle dok se ne učvrsti sa pacovima na američkom tržištu, a onda adieu, cher ami, jebi se. A što se tiče ševe, rekao je Jegulja mirni, merci, on je uvijek raspoložen za poneki metak, ako zatreba. O ostalom, naravno, nema ni blagog govora. Na ovom mestu on i Mima treba da se rastanu, svako na svoju stranu. Pred Jeguljom stoji ogroman posao. Pokazat će on tim francuskim pederima kako se slika mudima, jer zna se, u umetnosti su najvažnija muda. Muda. Evo ova muda, vidiš. Ima njegovi pacovi da preplivaju veliku baru i da poklapaju lovuđu glupih jenkija. Puštaće ih iz ateljeja pa će se oni onako dresirani vraćati plivajući preko okeana sa lovom u kljunu. Onda je Mima bacila peglu pa su se tako i rastali. Dočekala je zoru šetajući pustim ulicama. Neko je pred jutro odveo na čorbu od luka u Les Halles. Kurve su je podozrivo gledale kao nelojalnu konkurenciju. Sutradan se zaposlila da čuva francuske bebe na sasvim drugom kraju Pariza, u blizini Bulonjske šume, ali se 2 dana kasnije poševila iz očajanja sa svojim gazdom, pa posle toga više nije mogla ostati u toj kući. Promenila je porodicu, ali joj je najviše bilo žao dece koju je upoznala. Deca su bila fenomenalna, a roditelji čista đubrad. Na kraju
Mima se razbolela i mislila da će da umre. Spasile su je 2 jugoslovenske studentkinje kod kojih je ležala 2 meseca. Mima priča da je posle toga ličila na svoju sopstvenu senku i da su joj rođene pantalone plesale oko struka. Jedanput, mnogo kasnije, prolazeći Jelisejskim poljima, videla je gomilu parkiranih limuzina pred galerijom Etijena Solangea. U izlogu je stajala samo jedna slika i samo jedna reč, Kvižik, i pacov Arčibald sa broda Deligrada. Izložbu je otvorio jugoslovenski ambasador. Glava 14. Izronila je poslije godinu dana na Knez Mihajlovoj, gotovo prozirna od parijskog potucanja. Kao da je tamo omirisala cveće zla, kao da ju je zapadni anđeo pomilovao otrovnim krilom. Mima nam je delovala začudo strano, pa se pred njenom lelujavom pojavom u bledoj somotskoj haljini Ale i ja osjetismo kao trapavi seljaci. Bolest kroz koju je prošla poklonila joj je neku finoću i istančanost. Činilo se da je još uvijek obavija oblak parijskog splina. Ličila je na mačku kada se posle mnogo lutanja i patnji vrati u svoje dvorište da zaleči prebijenu šapu. Pričala nam je kako Pariz noću gori i kako se na trotoarima jedu prženi krompirići iz kesice. U starim parijskim kućama stanovi nemaju kupatila, nego se stanari umivaju na zajedničkoj česmi u hodniku. Pričala nam je još da se u Parizu mnogo družila sa Špancima koji su nam veoma slični, a da Alžirci pucaju po ulicama iz automata i da je francuska policija najsvirepija na svetu. Za svoje isprave govorila je papiri, a za gazdu patron. Mima ne bi bila Mima da već poslije godinu dana nije uspjela da zakotrlja svoje R na francuski način. Kazala nam je još da je Pariz apsolutno jedini grad u kome treba živjeti i da će se opet vratiti tamo čim u Beogradu sredi neke stvari. Sadržina njene stare torbe od jelenske kože mirišala je na beli svet. U njoj je još bilo neistrošenih parijskih šibica i rasutih posjetnica. Na maramici kojom je brisala nos videsmo odštampan plan grada Pariza, njegove mostove i crvene niti koje su označavale linije metroa. Govorila je tiho, gotovo šapatom, čudeći se što u Beogradu svi viču dok razgovaraju. O Parizu je pričala kao o svojoj ličnoj tajni. Sećam se, sedeli smo u kolarcu i pili kafe kad nas Mima iznenada pogleda i upita jesmo li čuli za Jamesa Deana. Nismo o njemu znali ništa više od onoga što su oskudno prenosile naše novine. Neki novi filmovi do nas dolaze sporo, tek pošto ih se ostali svet zasiti. Zato smo ispitivali Mimu o tom mladom Ameru i pitali ju čemu je štos. Kazala je da čitav svet luduje za njim, ceo Pariz je lud za Jamesikom, kazala je. Videla je sva 3 njegova filma, Istočno od raja, Buntovnik bez razloga, Div. Više nije ni snimio. U tim naslovima bilo je nekog novog zvuka. Ne znam, kazala je Mima, ali dok sam gledala, činilo mi se nekako da više nisam jedinica, kao da sam pronašla brata. A mi, upitah, to je drugo. Izvukla je iz svog malog baršunastog novčanika ispresavijane fotografije Jamesa Deana i raspostrla ih među šoljicama kafe. Po iskrzanoj novinskoj hartiji vidjelo se da je nad njima probdela mnoge noći. Mima se iz Pariza nije vratila praznih ruku. Donala je svoje ikone i podelila ih s nama. Na koga vam liči? Recite. Pogledali smo se i ja zapanjen promucah. Isti Ale. Onaj ko ne poznaje dosadu malih gradova iz kojih smo stizali tih godina u Beograd nikad neće razumjeti kakvo utočište predstavlja jedna bioskopska sala u 8 sati naveče. Postojao je plavi pliš izlizan po ivicama, postojalo je šušketanje svilenog omota bombona i škripa sedišta je postojala. Bili su tamo dečaci iz prvog reda sa drsko ispruženim nogama sve do podnožja ekrana. Postojale su razvodnice u keceljama od satena i fotografije pred ulazom sa mnogobrojnim rupicama po uglovima. To su ožiljci eksera
kojima su bile prikucavane u izlozima drugih gradova, drugih bioskopa, postojalo je nešto lepo i očajno u tim večerima kada se gase lusteri od lažnog kristala, a sve iščezao u treperavom svetlu što stiže od nekud visoko sa balkona u obliku drhtavog mlaza. Kidali smo iz sopstvenih života na 2 sata u preriju, tukli se sa zločestim momcima po salunima poker flata i probadali bikove u arenama Pamplone, vozili gondolom englesku princezu po venecijanskim kanalima, stepovali na Broadwayu, a kad se svetlo ponovo upali, izlazili potpuno šamućeni na kišu, bedniji nego ikada, neuspjeli begunci vraćeni u sirotište. Ostajali smo dugo pred zatamljenim izlogom sa fotosima iz viđenog filma, prepoznajući junake i događaje dok se ulica praznila. Pored nas su promicale razvodnice i čistačice, a iz hola je na ulicu klizio onaj jedinstveni bioskopski miris. Mentol, somotska prašina i kiša. Silazio sam tako godinama na glavnu ulicu i njene 3 bioskopske dvorane raspoređene na svakih 50 metara. Stezao u oznojenoj šaci novčanicu od 100 dinara kojom ću platiti svoje malo bekstvo iz plesnivog grada. Moju mladost je pritiskala večna magla te varoši, zagubljene Bogu iza leđa, na koju su se dosadne nedelje spuštale poput otvorenog kišobrana. U mesecima kada sam uspevao da pronađem neku devojku i da sam sebe ubedim kako se odlično zabavljam, zabavljati se, Gospode, glupog li izraza za teleće vodanje po korzu. Bežao sam u ta 3 bioskopa čiji su se programi sporo menjali, jer sam na taj način mogao da izbegnem gradske ulice pune dokonih zlobnika, degustatora mladog mesa u prolazu. Tu u tim salama prvi put sam upoznao oznojen stisak dlanova, približavanje nogu i slučajno otkriven glatki deo leđa kad ruka zaluta ispod džempera, topli dah usana na uhu, slatku tajnu puberteta. Nisam ni slučajno mogao da se upoređujem sa filmskim herojima, a da do kraja ne uništim ono malo preostalog dobrog mišljenja o sebi. Šta smo mogli da pružimo tim devojkama koje su se poput cvetova otvarale u mekom sumraku? U njihovim kopijama pokušavali smo da ih poljubimo filmski, a one se branile. Htele da u svoje postelje legnu sa nepomućenom slikom onih prerija, onih konja i ljudi sličnih bogovima. Filmovi su upravljali našim životima onim redom kojim bi slučajno zalutali u bioskope. Mogli smo biti odvedeni tamo ili ovamo, to je zavisilo od onoga što smo gledali u bioskopu. Međutim, ne mogu da se otmem utisku da smo dobijali baš ono što je trebalo da dobijemo, da je u tim slučajnostima ipak bilo nekog unutrašnjeg reda. Filmovi su naravno kasnili, stizali 2-3 godine docnije, onda kada su u svetu već odavno prestali da misle na njih. Ali to je na neki način bilo dobro. Omogućavalo nam je da do krajnosti razvijemo predosjećanje, da predviđamo kakva nas sve čuda očekuju, baš kao što je stari Mendeljejev mogao da izračuna težinu hemijskih elemenata koji još nisu bili pronađeni. Poput siromašne dece skupljali smo otpatke celuloidnih priča koje su razmaženi jedinci iz boljih kuća već bacili na đubrište. Film je za nas bio obsesija, a sve što nam se dešavalo služilo je samo zbog toga da pronađemo sličnosti sa filmovima koje smo gutali. Bioskopske dvorane postadoše tako deo dana, potrebne kao hrana, nužne kao ljubav. Verovali smo slepo filmu, on je dugo bio za nas jedini izlaz. Ti stari filmovi stizali su do nas već iskrzani, njihova boja je izbledela, a ton škripav. Posle mnogo potucanja po provincijskim projektorima priče su bile često iskidane, rolne, ispreturane i sve to naivno slepljeno, pa ipak, kada ne bismo uspjeli da se ubacimo na neku predstavu, ništa nije bilo ravno našoj patnji. Imperijal, Apollo, Radnik.
Dreždali smo satima pred ulazom, osluškujući udaljenu grmljavinu stada i zvuk stranih reči, nežnu muziku ljubavnih scena, zavijanje policijskih kola. A kada bi se srećnici koji su uspjeli da se ubace unutra u naše svetilište pojavili mesečarski na vratima kao da silaze sa neke druge planete, pitali smo ih nestrpljivo kakav je film. Fantastičan, odgovarali bi u prolazu ili okretali palac naniže govoreći sranje, kada je zaista bilo sranje. I u svakom od tih malih gradova sa glavnom ulicom, hotelom i parkom u kome je od dosade presahla čak i fontana, podignuta u slavu nekog zaboravljenog datuma, živjeli su momci koji su nekom ciničnom igrom prirode ličili na slavne glumce. Svesni svoje srećne sličnosti, šetali su tako korzom lažni klerkovi i kuperi, onim istim ponosnim korakom kojim su nekada pre rata prolazili lažni Valentino tipovi, negujući svoj razdeljak na sredini glave. U mom rodnom kraju živjele su, na primjer, 3 Tarzana, koje su u stopu pratile čite. Kada bi se susreli na korzu, odmerili bi se neprijateljskim pogledima, procenjujući ko je bliže velikom uzoru. Čite su pratile svoje Tarzane baš kao na filmu. Njihovi gospodari su se kretali tromo, svesni svoje snage, isturajući najpre levo, pa zatim desno rame, malo razmaknutih ruku zbog nabreklih mišića. Ljudi majmuni su ih sledili, uveseljavajući u ulicu svojim štosevima. Ispuštali bi povremeno majmunske krike i zadizale suknje devojkama na trotoaru. Zaista u njima je bilo mnogo majmunskog. Što su više starili, uloga im je sve više odgovarala. Ruke su im bivale sve duže, a brzi majmunski tikovi cepali bi im lice. Nadimak čita ostao im je sve do smrti. Provincijski fotografi i danas drže u izlozima svoje umetničke radove. Portret kakvog ostarelog klerka, obnaženu bistu lokalne džine Lollobrigide, lako se uočava kobna sličnost. Pažljivo podrezani brčići i slonovska odsutnost u pogledu domaćeg švalera, napućene usnice naše džine, koja je u međuvremenu izrodila čopor dece, ali koju još uvijek zovu džina, dok je fotografija bledi u izlogu na glavnoj ulici. Duše filmskih junaka selile su se na taj način u hiljade mladih tela, umnožavajući se, pomažući svojim novim vlasnicima da se osete izuzetnim u svom gradu i svojoj ulici, da se presele u filmski mit i privuku na sebe poglede, prisvajajući dio ljubavi upućene nedostižnom filmskom bogu. Ali nikada, ni pre ni posle, nije bilo toliko dvojnika koliko u vreme posmrtne slave Jamesa Byrona Deana, sredinom 50. godina ovoga veka. Taj glumac koji je snimio samo 3 filma pre nego što je poginuo na kalifornijskom putu kod grada Salinasa 30. septembra 1955. vozeći svoj srebrni Porsche Spider, poklonio je svojim vršnjacima potpuno nov način ponašanja. Za razliku od ranijih filmskih heroja koji su dobijali svoje bitke, on ih je gubio. Umjesto snage baratao je svojom slabošću kao oružjem. Umjesto mišica imao je jamice na obrazima. Umjesto ljubavi čekalo ga je svuda odbijanje. Njegova majka Jennifer umrla je kada je Deanu bilo 9 godina. Rastao je mrzeći svog oca Georgea, koji se ponovo ženio, tragajući nespretno za nekom maglovitom ljubavlju koju niko nije umeo da mu pruži na isti način na koji su to činili milioni njegovih vršnjaka širom sveta. I evo, najzad su svi oni dobili svoj uzor, momka sličnog sebi, odevenog u pletene patike i stari džemper, nekog ko se nije stidio neuzvraćene ljubavi. Mit njegove smrti, koja kao da je i sama bila deo nekog filmskog scenarija, kada je poginuo, bile su mu samo 24 godine, širio se poput bolesti Evrope i najzad stigao i do naših bioskopa, nekoliko meseci posle Miminog povratka iz Pariza.
Čitav svet tražio novog Dina. Taj mladić je ostavio za sebe golemu prazninu koju ništa nije moglo da ispuni u srcima njegovih gledalaca vršnjaka. Novi James Dean postalo je geslo filmskih producenata koji su panično tražili njegovog naslednika. U Poljskoj to je bio Zbigniew Cibulski, u Americi Warren Beatty i Robert Redford, u Francuskoj Jacques Charrier, u Engleskoj David Hemmings, u Rusiji Oleg Vidov. Ali nijedan od tih srećnih izabranika Dinovih naslednika nije ispunjavao potrebne uslove za krunu. Nedostajalo im je možda malo talenta za nesreću ili malo baš one neuzvraćene divovske ljubavi. Jedno je sigurno, sve je bilo moguće oponašati, sem svetlosti i fluida koji je Dean rasipao po bioskopskoj sali, baš kao ale po kolarcu. One godine kada iznenada utvrdismo da je rođeni brat Jamesa Deana. Bitka za Deanov presto bila je oštra, konkurencija ogromna. U Americi je lansiran novi tip Jamesa Deana, Steve McQueen. Dean koji se sveti i dobija izgubljene bitke svog mrtvog prethodnika. Po Knez Mihajlovoj se razmileše lažni James Deanovi koji su izgarali od želje da poginu u srebrnom trkaćem automobilu. James Dean je uspeo da otera iz mode razbacane momke atletskog tipa. Svaki napušteni dečak ličio je sam sebi na Deana. Od devojaka se tražilo da osvajaju, od dečaka da pate. Frizeri su zalepili Deanove slike preko fotografija do tada neprikosnovenog Gregorija Peka. Novine su svaki dan donosile novu biografiju u nastavcima. U Los Angelesu je neki čovjek naplaćivao 25 centi za ulazak u šupu u kojoj su bila izložena Deanova smrskana kola. Komadić njegovog kaiša, velik kao nokat, prodavan je za $75. Njegova maramica kupljena je na licitaciji za $500, a njegov ručni časovnik dostigao je cifru od $1300. Na Deanovom grobu u Fairmontu nekoliko devojaka iz očajanja izvršilo samoubistvo. Filmske kompanije za koje je radio zasute su pismima Deanu baš kao da je živ. Osnovani su klubovi Jamesa Deana, a najveći onaj u Tokiju broji 6000 članova. U njemu se plaća članarina od $6. Za taj golemi novac kupuje se cveće koje iz Japana leti na groblje u Kaliforniju. Niko ne može da poveruje da je Jamesika mrtav, govori nam zaražena Mima. Ni ja sama ne mogu da verujem u to. Ali ako postoji seljenje duša, onda se Jamesika sasvim sigurno preseli u Aleta. I to mi je odmah bilo jasno, još one večeri kada sam u Parizu videla istočno od raja. Kako je planeta na kojoj živimo sićušna i kako su naši životi isprepleteni. 8. februara 1931. na jednoj maloj farmi u severnoj Indijani rodio se dečak kome su dali ime James Byron Dean. To je bilo s druge strane naše lopte. 5 godina kasnije na spratu iznad kancelarije otpravnika vozova stanice Lipnica rođen je Ale. Kada je James Dean učio glumu u aktor studiju kod slavnog Lija Strasberga, gdje ga je doveo Elija Kazan, Ale je sačekivao lokalne vozove, nadajući se da će jednog dana iz vagona prve klase najzad sići devojka o kojoj je sanjario u svojoj dečjoj sobi pod krovom. I dok se mladi Amer zaljubljivao u Anu Mariju Pietra Đeli, Ale je učio da igra English valcer, gazeći noge svoje seoske partnerke u zvuku Lipničkog vatrogasnog društva. A kada je Dean umirao na putu za Salinas u 17 časova i 49 minuta, kazaljke njegovog sata zaustavile su se 30. septembra 1955. baš u tom položaju. Šta je radio Ale? O čemu je mislio? Je li sanjao da je izgubio dvojnika u Americi? I eto, ta dva na prvi pogled odvojena života srela su se nekim čudom posredstvom Mime Laševske i krenula zajedno novim putem koji je Aleta za ruku vodio Deanov lepi mladi leš.
Tada nisam mogao da znam da naša Mima kuje nove planove za svoj veliki povratak preko crte, da je povreda koju joj je zadao nesrećnik Vižek dublja nego što nam se činilo kad smo verovali da je epizoda sa Jeguljom izlet, čisto zezanje. Mima nije odustajala od svog sna da jednog dana postane kraljica i izvuče se iz garaže starog Laševskog. Više nego ikada ona je bila opijena svojim ludim filmom u Tehnikoloru za koji je godinama izmišljala scenarija. Pariz joj je samo pomogao da prepozna scenografiju. I kao što je nekada bio potreban stari Laševski da bi pomoću njega ušla nezasluženo u lažnu raskoš pozorišnih kostima, a kasnije debili Michel, pomoću koga je uzjehala jednu od prvih beogradskih vespi i slavno se provozila knez Mihajlovom u podne, baš kao što je preko Baneta Jegulje na trenutak isplivala iz bede, držeći se za repove njegovih vodenih pacova, vučena kroz parijsku bujicu, sada joj je bio potreban neko drugi, neko nov, i taj drugi je bio Ale, dvojnik Jamesa Deana. Mima jednostavno nije nikako mogla da se pomiri sa tim da će čitav život provesti na loše osvetljenim mestima, sastavljajući kraj sa krajem. Išla je na sve ili ništa. No, pogrešno bi bilo misliti da je u kovanju njenih malih ženskih zavjera, pomoću kojih je trebalo da se domogne velikog sveta, bilo proračunate pokvarenosti, lukavosti ili ma čega sličnog. Bez ikakvog talenta, sem onog najređeg, onog za sreću, Mimi se činilo da samo pomaže drugima da osvoje mesta koja im pripadaju, a oni će joj zauzvrat pružiti mogućnost da se druži i da učestvuje, da prisustvuje svečanostima. Još iste nedelje po povratku počela je da radi za Aleta. Želela je da svetu obznani povratak Jamesa Deana iz mrtvih i to ga je ona lično iskopala.